Ahee, na mamukana kambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Namuntlha hi ta kha hi vulavula hi ku tirhisana kun'we ka Dr. Joyce Sherman na GP the Caterpillar. GP the Caterpillar n'wina mo ka mi nga n'wi tiveki i Mizi luwa wa mask loyi ni nga ta ni vekela ti-short clip nyana ta yena nyana sweswi. Yena lo hamba a bifa beni mayingana. Ma n'wi tiva vo tala ni n'wi vekele nkulu ka channel that ni vekela na ti-link laha hansi ku mi kota ku vona tivhidiyo ta yena to tala. So ka siku ra namuntlha sorry ra ti 3 September hi fike hi vona GP the Caterpillar a fika a posta ka official account ya yena ka Facebook ya GP Bongani hi yona official ya yena laha nga fika tsala ku GP the Caterpillar Man of War featuring Joyce Sherman na Mambawulele Woza December ximilani xa le desertini. Hayi GP the Caterpillar na Dr. Joyce Sherman va ta va ri karhi va tirhisana swin'we tani sweswi swi vonaka kwalano. Mina ni ngo yimbelela risimu leri ni ku manele Pitori ku ta tshwa mavele a ne ku ta tshwa mavele Pitori ku ta tshwa mavele chelani fole kokwani Jowe hayi kokwani Jowe kokwani Jowe hayi a ridzi loko ra mi nga za subscribe a ni ta kombela mi tika subscribe.